Di roja cihaniya afretan da derdê awareyên xelkê şingalê bi tenê vegeriyana û rizgarkirina kiç û jinên wan e di destê Daişê da. Weke ew dibêjin jiyana wan di nava kempan û di kavilan da gelekî bi zehmet û giran e û weke pêdivî aliyên peywendîdar xul arîşe û êş û azarên wan nekiriye xudan. باروهەتان وها نە گاز داینەما نە تشتێک داینەما خودێ ئەف دو سالا سێ سالا میلوان هەی کەلا دەینە خودێ نە تەلاجەیەکەک دانەما نەم بەریدە دانەما نە تشتێک نەداینەما جارکێ سێ چار بەتانی داینەمە نێف چاوێن مەڤەدان نە تشتەکەکی دی نەداینەما گورمامێت باوێ عەلی سێژێ و داکاوان خوشکێدوان هەمە چۆن داعشا کوشتن دەردێمە ئەم بچن مالێت خۆم عاجز بوون وەڵە مالەوان ئاوا مروان هەیکەلادەنا بەس عاجز بوون. Berpirsê nivîsîngeha revandiyan li Dawok jî dibêjîtin roja cihaniya afretan û mana kiç û jinên wan di destê Daişê da xaleka reş e bi navçavên tevî aliyên berpirs û civaka nêv dewletî. هیوید کەین کو ئەو چاڵاکی و بزاوێت تێنەکردن دوێ ڕۆژێدا چی سەرمستەوای جیهانێ بن یان چ سەرمستەوای هەرێما کوردستانێ بن کو بنە ئەگەرێ هەندێک و ئەو کجوژنێت دەستێ تیرۆریستێ داعشدا بێنە ڕزگارکردن ڕاستی ئەف ماناوان کچ و ژنا دەستێ تیرۆریستادا ئەوە بۆ ماوێ بتش دو ساڵ و نیوە خاڵەکە ڕەشە بناوچاوێت هەموو وان ئالیا و ولایەنا و ئەو ڕێکخراوێت کو ناوێ ئازادیا ژنێ ناوێ مافێ ژنێ تاقبن. Piştîhatina Daişê û dest bi serdagirtina qeza şingalê nêzî 3000 kiç û jinê nêzî ketine di destê Daişê de û taniha jî pitir ji 1500 kiç û jinan hatîne rizgar kirin. Pitir ji 1700 kesan jî ji regezêmê mayne di destê Daişê de. Di roja cihaniya afretan da jî takehîvî umêdên xelkê vê qezayê vegeriyane ji bo jiyana beriyan ha. Abdusamat Rêkanî, NRT Duhok.